September ni som pathum zirtop ni tlaya Tihar Jail Atanga Arvind Kejriwal-a bela Chhuah thu video masalama kan soi to a tuntum video a hian September ni som panga cholni chhuna an party office kota party mipui pungkhawm hmaa Thusawi mizo tongin kan ngaithla ve thungang dosana thu ka Chhangte Aam Aadmi party tana thokturin om tak tak kahma mipui heti zat ron pungkhawm te baka TV kal tlanga hamin lo thlir tu ramchung hun sang sanga mi zong zong te po in zawa in chibai kabu ka cheu voin hian ahma saberin englai po a kan chunga khongai na na satak lantir thin tu pathian hne na lom thu ka soya amal som na awang chawa heng har sat na lian tak tak laka tanga chuak le thei thin hi kan ni kan hmaa a mi chak le thil ti thei pui pui min be turin an ding khupa ma se chungkara chuan chunglam pui na hmanga hne na changin ramchung politics a he party tereute hian danglam na le harthar na thlen thin ani hi hei wang hian chunglam pathian khi za taka lom thu hrilpa in mal min som chhun zom zel turin ka nge ne ke mani sisodia Sanjay Singh le Vijay Nair te zela kanom laya min tong trai saktu mipui tam tak ke mani awanga mandir masjid gurudwara le biak ina tong trai na hun mang thin tu mipui nuai tel fe te chunga lom thu ka soya kan thurwal pui dang Tihar Jail le amana tula khan te po zela tanga an ron chhuah ve thuai ka be sei zela ka tan chung khan thil ngai tu na hun le khabu chiar na hun tam tak ka neya politics khai noi le khabu le kan ramin zalen na aswal chaudan in zia na le khabu chi sang sang tin kan sa khole khabu thiang hlim gita ramayan mahabharat le khabu dang enge mozat ka chiar bok voin hian in hmaa a he le khabu pakhat Bhagat Singha jail diary ti le khabu hi karon kenga hei po hi jail chunga ka le khabu chiar te zinga pakhat ani nangni po in chiar to in ka ringa in lo la chiar lo ani chuan le in chiar venge yang cheu kumsom kwa panga kalta dai to a kan ram zalen na swal tu Bhagat Singha sap ho opna jail atan lai khan jail chunga Bhagat Singh khan le kha tam tak ziakin athian le athurwal pui jail pon lama mi enge mozat te tan le khathon aziaka ramchung thalai rual te hne na fuina thu te po aziak athian te tana le khathon hnung berpo khai hlum ani hma chi ani march ni samni pahni sangkha jakwa somthum pakhata jail chunga tangin alaziaka chung le khathon zong zong chu sap thunei tu te khan athian te hne na hian an thon thlen sak vek bok athian le atho pui te mai ba ka sap thunei tu sang tak tak viceroy te thlengin le khathon hi athona thalai te ta na athu cha zia phei chu thalai pungkhawm na khawm pui liana chiar Chhuah ani nge nge tuna Bhagat Singh an ramta na anun na hlana tanga kumsom ko chuang ral hnu in ramzalen India rama danglam na le harthar na satak thlen tu chief minister pakhat zela Atanga kazel tan chung khan le khathon pakhat ka ziak ve chu Delhi lieutenant governor ta na ka zia ania India zalen nani Independence Day ya Delhi sarkar ayo in chief minister in nampuan zar apot pharthina ma se kumin Independence Day hian jail chunga ka omsi awangin ka ayo a ka cabinet minister atisi national flag pot phartura phalna peturin lieutenant governor hne na hian le khathon ka thona chute mai chu ka ziaka ma se chu ka le khathon zia chu lieutenant governor hne na thon lovin keima min thon leta chumi rual chuan he warning letter hi min petel bok he warning letter a hian lieutenant governor hne na le khathon I thon le ani chuan cholkar tina I chung te ne na in mu hun kan siam sak thin che hi kan ti to pang ti in min ron vova he warning letter hi kadam chung in ka vong thareng to ang sap ho po khan kumsom ko Hnu-a India zalen Hnu-a anma ni aya swal le nun rong zokin India hi anla ron opang ti hi an rin phak karing bik lo Bhagat Singh te khan athian pa batu ke suar dat nen Delhi a sap ho ro rel na
Legislative Assembly a bom an vom lut kha ani a tichuan man an ni in jail pakhata khungdun an ni Bhagat Singh an jail chhunga atanga batu ke suara farnu hne-na ale khathon zi atang hian batu ke suar nen hian jail pindan in hnai taka in po takin anom du na ni ti chiang takin na mu thei chumi atanga kumsom ko chuang aral Hnu-a Arvind Kejriwal le Manish Sisodia te case in anga man ni in jaila khung ve ve an ni a Manish Sisodia jail complex rana da ni in Kejriwal a complex rana da ani a an pahnia anin mu phalsak an ni lo India in zalen na sual chho jail khan zalen na sual tu leader tamtak Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru B.R. Ambedkar Chandrasekhar Azad le midang tamtak hunrei tak akumakum tel te po jela Atanga chunghuna chuan an thian le an thurwal pui ten jela kanin thupoimo tak tak te an soipuya tin an chungte le an thian te mai baka an laina te po in an kan thin jela katan ve chung khan Sandip Pathakan voi khat minron kana ani hi kan party Rajya Sabha MP National Organization Secretary nilai ani bok politician ve ve kan ni awangin kan pahnia kanin mu chuan politics thil kan soidon ti chu hriat sha ani a romantic lam min soipui tura ronkal ani lo hrim hrim ma se chu ta po chuan politics chungchang an soidun ti in Sandip Pathak chu aronkal non an phalta lo Bhagat Singh khan khaihlum na do sa na alon don lai khan India zalen huna kumsom ko Hnu-a sap ho ai po nun rong le lal hrot na sa jok sarkar kan sonang ti hi arin phak ka ringai lo Kejriwalan ei rukna in hnam hnoi na anei lo ti chu nangni le ramchung mipui zong zongin in hria a tin BJP ho po hian an hrengreng chuti chunga jela min khung tlat si hi engea chan kan ti chuan Aam Aadmi Party ti chiata Kejriwal a rilru ti ke som antum wangani MLA rual te sumaleya CBI le ED manga case phua chop siama vawa an party ya an lak lu dangte party tamtak ti ke a sarkar tamtak an ti tluk dangte kan hmu in kan hria a Kejriwal a jela kan khung chuan Delhi le Punjab a te po Aam Aadmi Party ke darin BJP in sarkar na kan siam thei ve mayang ti in an ngaitua ani ma se kan party ake dar lova kan MLA te an tlan chehek lo MLA chu soilo kan party worker pakhat po min ruk sak lo an suang tua na ten om le an phiar ruk na bolho tak tak te dole thei om chun chu Aam Aadmi Party hi kan ni Kejriwal ril ru kan tine min kan tlom thei mayang ti in jela min khung ania ma se ni za som nga chuang jela katan hnu in voin hian ka chakna le ka phur na te alet za in apung sau zo kani ti in hmaa hian ka soidu jela katan chung khan enga tinge Kejriwal hian chief minister ani na atanga ban na thelu lo ti in na satakin an zota ban na ka thelu lo chan chu mipui ro rel na hum him ka du wangani BJP ten formula pakhat an mu chuak thar le a party dang MLA te leisak le ED le CBI manga vawa mani party aseng lut chung po a sarkar na an la siam theilo na state ta te chief minister laka thubuai phua chop siama jela khunga an sarkar ti tluk sak an tum ani man nani donin Jharkhand chief minister Hemant Sorenan ban na athelu ta kein ban na thelu chun zam vele ngatila chuan Karnataka chief minister Siddaramaiah Kerala chief minister Pinarayi Vijayan West Bengal chief minister Mamata Banerjee le opposition chief minister dang reng hi pakhat ma mai nei lovin case phua chop siam sakin jela an khung vekanga amalte te in an sarkar an ti chiat sak vekang chumi ka du lo awanga chief minister kani na tanga bang lo lui kani zel chunga chief minister kani zui tak zela chuan Supreme Court mewin central sarkar hne na zel chunga tanga sarkar kai hruai theilo na chan tur enge om ti in zo na azo ta hiala
Central Sarkarin achan na anei talovani chuwangin tuna hian rampuma BJP nilo party dang sarkar chief minister zong te hnena ti hian ka nge ne Prime Minister Modi an case phua chop manga zela akhung ve cheu alo ni pal hlo chuan engti kong ma in chief minister in ni na ban san hlek suang cheu zela tangin sarkar in ron kai suai ve theu don nia hetia kangen na chan hi chief minister ni kan du ngor wang le lal thu thleng le thu nei na kan ngai na ta kan tui hala wang lam ni lovin herama mipui ro rel na ro pui tak hi kan hum him angai wang jok ani mipuin du tak le ne taka an than sit somsari omna a somruk pasari le somruk pahni te pe a azona tum ni ngot an than tlin chief minister hi case phua chop manga zela khung ani awanga chief minister ani na atanga bang mai tu ra in lo nga ya ni chuan in ngai sual hle ani ti lo hre ro chuwangin party dang chief minister ho zong po BJP formula mu chhuah thar kha Aam Aadmi party in nati hlo cham sakta ani ti hi min lo hriat pui turin ka du ani BJP thil tum ten om pui dolet tura Aam Aadmi party in chakna kan nei theina chan chu kan rin om wang le kan dik wang ani kan sarkar ma in Delhi sarkar school le hospital te a cheve thin hle a kan sarkar hnu in school tha le hospital tha tam tak sa in zirna tha le hrisel na in enkol na tha te a thlonin mipui zong ban pha ka kan chhop chhuah ka hospital tam tak ba ka mohala clinic tam tak hongin in entir na damdoi man te le test chi sang man te a thlon veka kalpui ani heng zong hi engwanga ti thenge kan ni kan ti chuan kan dik wang le thianghlim taka sarkar kan enkol wang ani tunma in Delhi khopuya ni pui kholum wang la in ni khata darkar riat lai te power cut a om thina tuna darkar somni pali chung power ha om reng ba ka a thlonin mipuin andonga hengte hi engtia ti theibik nge kan ni kan ti chuan thianghlim taka sarkar na kan kalpui wang ani meichia te tan bas chuan man kan free a kothlera street light le CCTV camera tam tak kan vua kumlama upa te athlonin sakho mun thianghlim kan fanpuya kumsom sari chunga sarkar kalta ten tui pipeline kalkong le tui chepai na an siam zat aya tam kumsom chung lekin kan siama chuti chungchuan sarkarin surplus budget kan nei thei thowa heng zong hi engtin nge alo thlen thei kan ti chuan dikle thianghlim taka sarkar kan kai hruai wang ani chu kan dikna le thianghlim na chu BJP tena an hlo ber ani a an sarkar ve na hmuna electric bill a free in anti theilova kumsom thum don lai azona an sarkar to na hmuna te po sarkar school an siam tha thei heklo hospital an siam tha theilova a thlonin damdoi le in enkol na an pechuak thei heklo chu enge a chan kan ti chuan an diklo wang le an rilru a bolhlo wang ani tuna ED CBI income tax le Delhi police te manga min vea case lem tam tak manga min bei chung po a an ma huai taka dinga kan ma chon ngam na chan po hi kan dik wang le kan thiang hlim wang chau ani chu wangin an mani anga diklo ve tho le ei rudu ve tho anga min lan tir an tum tangar ngara kalaka case lem tam tak siamin zinga tanga zan thlengin tongkam chetin rengin min pu a mirin omlo le bolhlo ti in min soi ma se katan BJP ho Thusawi hian poimo na anei lova nangmani ngai dan le in du dan kangai poimo ber zel zo kang rampum mipui le Delhi mipui ten Kejriwal hi mirin omlo eruk ching ani anti ani chuan chief minister thuthleng hi minit khat po kalua zui lawang tun thleng hian sumle pai le rohlu engma nei ka nei lova ka bank account le kan party bank account na te po chuan tur poisa engma kan nei lo kanuna hian kaza omna le rin omna le dikna te bak engma hlo chhuah le chuan tur ka nei lo income tax department a commissioner na ka thok thina kumsang nia ka office chhuah sanin Delhi mere thei chen na veng sang antan ka thei to pin ka thoka kumsom chung lai chung huna te chuan antan ka thok chun zom
poisa hlo chhuah ngor du tu tan chuan income tax commissioner na hi na chia ani hran lo ka hna ka ban san lai khan Aam Aadmi Party hi ala piang lova engma bak ma chuan tur le em tur ka nei lo Chief Minister ni tumwanga chumi kong zo chu kanilo hrim ramtana thil tha ti ka du awanga chumi kong chu zo kania kumsom chuang ka wa kwal Hnu-a Chief Minister kaloni po khan tu min norwang le min phut wang ma nilovin keiman rul nia ka hriat awang chawin Chief Minister kani na chu ni somli pako hnu le ka ban san le ngal ani kha sum le pai thunei na le lal na te chakin ka tui a hal ve ngai lova kan ram tan hian thil tha ti ka du em thung ani keile mani sisodia laka BJP hian case phua chop siamin ramchunga dan khirber mai PMLA tlo chanin zela min khunga PMLA case hian bel mu mai har em a chuti chungchuan ko tin bel min pe a bel min pe tu ko chunga thinlung takin lom thu kan soi tuna chuan bel min pek bak hi thil dang min ti sak thei engma Supreme Court meu po in anei to ri lova trial nei hun chung tur le zo fel ani hun tur chu soi thei ani lo trial te nei zo ani a he case hian thiam lo na kan nei lo zia fin fia ani Hnu-a chau Chief Minister thuthleng hi lua chun zom ka du thu ka soya ma se ukil tam tak le asemi ten he case hi kumsom som panga emo som ni emo lai te po akal chho zel thei an rin thu min hril chuwangin tuna chuan ko tin kantana ti thei chu bel min pek chin chau hi ni in min tran zonga ati thei zong chu ati zota ti na ania ti chuan tuna in hmaa mipui ro rel na hmaa rondingin Kejriwal hi midik lo eiruk ching ani in ti nge midik eiruk na laka fihlim in ti hreturin kalo kalani tuna tanga ni Hnu-a Delhi Chief Minister kani na atang hian ban na ka the lut do na mipui an ro rel na an puan chhuah ma chuan Chief Minister thutlenga hian ka thu to ri lowang mipui te zinga ko thlera te veng tina te le in tina te ka lut kualanga mipui ten an ro rel na puang chhuaka Arvind Kejriwal hi midik le rin om mani anti hma lo chuan Chief Minister thutlenga hian ka thu to lowang kan hma loka Delhi in thlanpui kan hma chondo na chuta chuan Kejriwal hi midik le thiang hlimani in ti ani chawin min vote ula midik lo le eiruk ching ani min ti ani ero chuan min vote suang cheu midik le rin om ani tia min vote tling ani chuan result puan ani Hnu-a Chief Minister thuthleng kalua le anga chumi hma chuan kalua to lowang in thlan nei ania result te puan ani hmaa Chief Minister thar ngaithla turin MLA meeting kan nei thuai do na chu meeting a chuan Chief Minister thar tur hming ti fel ani ang mani sisodia nen kan soi du na ani po in thlan kal tlanga mipuin minister nitla ka an puan hma chuan Chief Minister emo Deputy Chief Minister emo Minister emo shim po ni adu lo thu asoya wangin tuna eng minister ma ani ri don lova mipuin kan chung thu a an ro rel na an puan hma chuan eng minister ma kan ni ri don lo sangni somni pahni Delhi in thlan pui do na kan campaign lai khan na ka thok nia in hriat chawin min vote ula ani lo chuan min vote su ti in vote kadil kha ania tuna midik le thiang hlim anga min nga yani chawin min vote ula midik lo le eiru anga min nga yani chuan min vote su ti in vote karon dil le me kani hi India damreng ro se kalome